I pozdrav svima ljudi, ja sam Aleksandar sa kanala Prijava Studios i večeras idemo da opljačkamo muzu, da ga ukrademo i da tražimo otkupninu od Ćaleta, da mu krademo sve iz garaže što ima, da budemo zajebani mafijaši, da mu krademo 200 € iz džepa, jako nema u džepu, nego sakrivali bi uopšte kao. Šalim se, danas radimo jedan tutorial kako dobiti sponzora za manje kanale, to je od 100 subscribera i tako nešto. Na tu temu radimo, znači lepo uđete na sajt zvan GearBest, ukucite lepo gearbest.com ili ako ste nesposobni imate dole link u deskripciji. Kad uđete, naravno, niste glupi, valjda treba da se registrujete prvo. Kada se registrujete, stavite vaše ime i te podatke, tako će dobiti ove grane valutu neku. Dobiti kad to radite, vi ste službeno registrovani i zajebali ste šansu. Idete na GearBest, to jest kada ste se loginovali, idete da nađete neki produkt koji bi želeli da uzmete, na primjer. Ove možete uzimati ovo što je na popustu, šta je ovo, ne znam, ove slušalice 20%, ovo ko zna šta je. I ove senzor neki, night light, to je senzor, to je svetlana senzor, vidite u pola cene, ili ovo govno što ima viljuške u facu, šta lupom, vidim da ima hemijski, ali dobro usisivač neki, ili ovo telefon, laptop i te takve govnarije. Ja ću lepo da ukucam ono što vredi da kupiš, to ne da kupiš da dobiješ, pošto kada si sponsor daju ti neka govna ova, what the fuck, dobro. I ja ću ovo, i kada vam se svidi kliknete na ovo srce, pogledajte, uđite u njega, pogledajte ga malo bolje. Naprimjer, evo, ovdje koliko komada ovo vidite, size, nešto ne znam koji, ne odgovarate, dobro, jeste ta veličina. Dobro. Evo ovako da vidite malo bolje kako je, dobro. Ovdje imate gold ili silver, ja neću ništa paudirati, ovo mi se sviđa. I to je to, samo kliknite ovo srca, date favorites i odmah možete dodati tu. Lepo, vidite favorites. Kad ste kliknuli srce, lepo kopirajte taj link. Sad kliknite prvo na produkt. I kopirajte ovaj link u produkt. Kad ste to uradili, idete na vaš account i idete sve, scrollate ovdje i idete make a money. To sam da prevedem za nesposobne pravi pare. Da, vidite sad na free gift card. Ja sam učitala, imate ovdje objašnjenje šta treba da uradite. Naprimjer, ovo je produkt od videa, koliko bi trebalo da ima videa na tom, to jest pregleda. Trebate da stavite ovo, naprimjer get in gdje možete to kupiti. Naprimjer na gearbest.com i sad ovdje pišu vam. Ovdje stavite ovaj link od videa gdje sponzorište ovo produkt, to jest onaj prsten što se kopira ovaj link od prstena, evo ga, to je to. Ovdje želite, nemojte se nešto da zajebate pa da napišete 5. Naprimjer, ovdje je full name, to jest vaše pravo ime, to je cijelo ime. I kada ste napisali vaše ime, cijelo ime, ovdje je GearBest ime, to jest ime kako ste se upisali, mala adresa vaša i ovdje neki detalji, ako samo molite da ne serite ovdje u detaljima, jer može lako da protumače nešto pogrešno, zato bolje nemojte da dirate verifikacijoni kod i samo šundi. Kad to radite, čekate 4 sata ili tako nešto, da oni na e-mailu pošalju poruku da li su vas prihvatili kao sponsor. Znači, to je to. Ako vas prihvate za sponzora, poslat će vam to i vi ćete onda dobiti taj produkt u roku od nekoliko dana.
Znači idete ovdje ponovo Get Best. Ajde. I imate ovo, bolje vam da napomenem, samo ako ste manji kanal kao ja, to jest mini kanal, onda gledajte da što jeftinije uzmite nešto, primjer 1-2 dolara ili 10 ili minimum, to jest maksimum je 20 ili možda ispod, ne verujem da će vam dati. Ne možete vidjeti imate tako malo, a da tražite puno. Primjer, da tražite printerove, da to je nemoguće. Zato bolje vi za sigurac tražite nešto od 1-2 dolara. Jako je skapano i nikakvo bolje da uzmete. Znači uzmite nešto jeftino, nemojte se razbaciti to i to je to, nema šta da više se priča. Želim vam ugodan dan i da dobijete vaših sponzora od Get Best. I da, to je to.